hꯧzik government na peace ki oina moina initiative lawgadawbase asengbadi moina lawgadawbani ba adubu lawhanning de di sengna hairaga adum chinthirasu kana roiba karigi lawhanning da bra haiba matamda paliba sarkar asina prajagi oiba wakhal khambi da bina moi gi oiba wakhal da peace lawge haibagi wakhal da cheleba like kari haigni ai shibu ai sina peace hairaga ani maksida yanaba purok hanba hojikte ani oidre ahum sineba ahum sida yanaba purok halaga peace puroke haibi wakhal se sarkar na khandeba only akhoi ama arom leiba hoido adu khak tangbu themge haibi wakhal da khallabane na peace tu moi bu themadi peace lakani haina khanba sarkar ne ba hojikti sarkar se bot akhoi gi leiriba ahum si bu themaga tauge haibi wakhal khandaba sarkar oibane na moi wondadi ai khoi di thodang lohanningde haina haijaninge aduga PCD laktabadi yade do lakhanninge maramdi asida khoigi oiba economy da shu yam shokpa adudagi lairik laishu tamba khotpa aduga ama dum noinamak irang sida nungaiba leite adubo irang si tauge hena taukhrabanena na sengna hayoradi mapung phana aikhoigi mina kanano mi gi mina kanano haina loishaningbegi wakhal su lakpa mi leye aduga nakana madana moina aranba mi dun haijaraga ko akhoi lale hena changjaraga peace tawkhiba ama aduna tabina laliba moidu bu changsan laga themo haibadudi yaroiba hojiki irang sidi shopnagi kari haisira mi khanghaudana mi do hatokraga natragana khanghaudana mi gi yumdu mai thabi khraga thokhiba irang nate sengna hairaga asi sidi akhoi gi oiba sak takpa akhoi gi identity amasung akhoi gi lam ko akhoi gi oiba ipai puna thamba lam sibu singna rakpadagi thoklakpa lan ne ba sidi chumnagi akhoi gi pungtau tau ba lan nat khide ba ahan mada poppy herame ba akhoi gi poppy cultivation gi matang nani haye ba aduga matungdana amuka poppy cultivation da tainare amuka ST gi da amuka lakhre ba ST gi hek loikhraga amuka kari haigani khara amana yungauba amadagi thokiba lani haina adum maming di piba aduba akhoi gi manungda mioiba akhoi hingminariba phurup ahum si gi manungda thoiba asengbagi handaki lanji yam pikpa manbuane adubu yam chawba lanne sise country to country amaga country ama khatnabdo adudagi hena akhoi gi manungda oiba lan oibane na sine hena chawe ba julia hojik chi manipur da state government amdi leiri manipur gi chief minister leiri asida government sina miam na taliba demand miam na pamdu interest tu mutung ina chapchana thok pangthok tabduna government sida thaja watpa government sida pen dabaduna moraga koi peace ki initiative si government sina packet pasida pokta koi gi pen daba nuai tabdu gi matang ni julia an thambi si adubu government am leibani na authority am leibani na makoi gi initiative chimadi tangai fadna moina logdaba yadaba moi gi role am di amna responsibility them saubani moina kari tawtaragadi masi mapung phanam sangsin biyani lawi kari karma mong to ni hayo haradi government on da akoina memorandum pibse asi akoi gi demand du neba akoi gi charter of demand memorandum gi through the piri neba adu oragadi akoi gi charter of demand sida akoina pibasi for example dum site noin magde pibasi mari manga lebasida hojik si men noina mayam gi demand se akoi gi maitei ichilinau dagi nagas ichinau dagi oiba demand si moi bu ta thokro haiba makti idabani charter of demand da moi si tan thokro habani the number 1 di ibasi su abrogate to basi ibani ba adu su abrogate to basi di ilai ba potni adu ba akhoi gi present chief minister na haba state ki subject na te ga na man haibdo adu du di ma wa thaidok pani ba ko adu ne na su abrogate che mana peace to pambi ba taragadi mana as a hujiki government mana akhoi gi state chi gi mana achoubo oiribane na mana mayam si pulap pun ba tabiragadi leibiri ba akhoi gi chief minister shishuma khak na decision loba yade adubo cabinet leiriba myam adudi MLS myam shuman invite to bire heraga demand loina piba ngamdra shu men oiba khoi gi demand sudu abrogate to wo haibane ba ilai ba thabak adu phau shu to bining de ba moise haibadi adu phau to bining draba mi duna akhoi gi adu PC praja khoina pamdabra sarkar na pamdabra haibagi wahang ama khoisu moi bahang ninge ba question hangninge because karigumba PC
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 23 ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯖꯦꯟ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯥꯅ ꯄꯥꯏꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯆꯠꯄꯁꯨ ꯃꯥ ꯆꯠꯄꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯆꯠꯄꯗꯨ ꯄꯤꯁ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯃꯊꯟꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯁ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯆꯠꯄ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛ ꯆꯠꯄꯤꯒꯗꯧꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯊꯟꯗ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯕ ꯃꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯟꯅꯁꯨ ꯆꯠꯂꯦꯀꯣ ꯃꯥꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯦꯖꯦꯟꯠꯂꯤ ꯃꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯂꯦꯀꯣ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯄꯨꯔ ꯑꯞ ꯗꯥꯎꯟ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯅ ꯅꯍꯥꯟ ꯑꯩ ꯃꯥ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯃꯗꯁꯨ ꯎꯋꯦ ꯀꯨꯀꯤꯁ ꯈꯣꯟꯗꯁꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯗꯕꯒꯤꯅꯦ ꯈꯣꯠꯄꯒꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯩꯅ ꯎꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯣꯏꯗꯧꯕꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯈꯟꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯅ ꯐꯠꯇꯕꯒꯤꯔꯗꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩ ꯐꯠꯇꯕꯒꯤꯅꯦꯁꯨ ꯈꯟꯕꯤꯌꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯄꯤꯁꯁꯤ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯁꯁꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯂꯩꯔꯒ ꯇꯣꯡꯖꯕ ꯂꯩꯕꯒꯤꯔ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯁ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯅ ꯄꯤꯁ ꯄꯥꯝꯗꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯑꯣꯀꯦ ꯋꯥꯈꯜꯗꯤ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯤ ꯄꯤꯁꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯄꯥꯝꯗ꯭ꯔꯤꯅꯣ ꯃꯁꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯄꯤꯁ ꯄꯥꯝꯗ꯭ꯔꯤꯔꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯄꯤꯁ ꯀꯤ ꯑꯄꯤꯜꯗꯤ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯔꯛꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯄꯤꯁ ꯑꯦꯂꯤꯃꯦꯟꯠ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯃꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯟꯗꯛꯇ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯏꯟꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯁꯤꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤ ꯃꯁꯤꯡꯗꯤ ꯌꯥꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯄꯤꯁ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎꯁꯤꯃꯗꯤ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤꯗ ꯄꯤꯁ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁ ꯑꯃ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃ ꯊꯣꯔꯛꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯅꯕꯤꯁ꯭ꯋꯔ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤ ꯂꯥꯜꯄꯥꯜ ꯃꯁꯤ main issue di how to bring peace to Manipur sineba peace kamai tong la angada ge sineba suppose peace lak pagi process ta janing ba laiba janing da ba lairambe ai ko adom de khoi focus to gum se hariba mainly how to bring peace kana ana peace porakada ge sineba ko adana haiba situation se Manipur ge se kara complex hoy complex way haidi certain so many kari hani issues are involved kudam way either suppose pete rom site ki ne st ki demand leri kwa ade cookie site ki separate administration or cookie lane gi leri kwa adegi naga gi site ki so hojik se moi se involved to ramina makhoi gi quite important over resource or lane gi matang sida lane gi rights kwa sigi matang da conflict la hari bako aduna asi overall mayam maina akhoni yengko matamda masi kanana who will bail the cat natraga who will take the steps hai tare hai batarge ai wakaldadi bharat sarkar na masigi initiative se lakhum thu yari baka okay kaina ai masi hai ge da Manipur sarkar na initiative se law matamda Manipur sarkar na piba ngamoidaba demand ke alai hari bako se cookie ki site gi natraga not only cookie kare hai ni khoi ge tribal isin inau singi matang da gi sumo political gi representation si basi hingal han bio hai basi masu voice ama leiri ko adagi amaram da ji ki maitai da st ki status piru raga jo ki matang da na ta veda tribal singa leiba lam sing si da maitai na la aga khunda leita ba toraga di makhoi gi existence ta makhoi gi rights ta mado impinge tawrakadra haibagi aki bomsu leiri haribako adun st gi demand khana matam da masigi issue se stakeholder khudimak yauna bharat sarkar na khana dabe yaroi separate administration gi matang khana rakko matam da bharat sarkar yaw dabe yaroi political representation gi matang la matam da Manipur gi saga men khakta na ngamoi certain hariba mayam singse solution puthorko matam da Constitution amendment se lakaduri ne haribo oja sahi hela sibok to sigi posima government ki makhadigi tawri ra mapung phana tawungam do ponam lei sikari gino ai question tawungam da bisidi Mr. character try to be poti lekre adubu ai de yam serious oin tawde na khale kaina na haribo problem se but sarkar na mase fully own tawde haribo their perception is quite different from our perception but sarkar rongi leiba Home Minister khangde atei chowa me leadership da koina hairakwa lon se dege koina interpret tawba yabade aikoi se inter tribe manung da tasal leiba adum magi land rights obi ai nadraga certain mistrust ki obi ai
Sumai tongna moi masen khana bani haina khana yam laina Bharat Sarkar na se yeng bagi mong ama oi masi aranba perception ne na khali actually Bharat Sarkar na from the day one conflict rokodagi hairiba masida yauriba party sing hai tare ko tabe se moi di maitai gi side gi di conflict su pam sunati I think maitais are not against the cookies ko horku matam da I think maitais have no hatred natraga animosity towards the kari hani cookies ko isini naw ne na sum khanna ga sum lerakpani ada cookies ingis ta ngasai gi matam da dai koina problem se solve tawna ba hona ba targa di what are the grievances or perceived grievances of all the stakeholders hai tare ko cookie gi makoi gi side gi Manipur Sarkar na matam da torokwa certain kari hani measures hai tare ko ane bane torokwa da popi yan thapwa kota pa ma torokwa sida certain vested interest kharagi makoi gi interest ti ma kan tawduri ne ko sida some huge investment tawri ko popi thab sida lai ra mi na lomi na popi thab gi adugi kan resources lei mena te ri ko there must be some kaini kari hani cartel haigadra natraga drug ki lots haigadra khara yarga makhoi ne invest tawraga sege in collusion with the cookies chips ko cookies chips ki makha dama ga moige land lease oi logdori ni thadori ni invest tawdori ni aduga farmer guma kariga sina makhoi na labor oi ne sine doi ni aduna paisa yamba soba business samane hariba popi thabase adai khoi na hojiki United Nations ki report ka karika yeng kuma tam sida 2022 se sidagi Taliban lakpadagi Afghanistan da popi thaba se thingre ba Taliban government sina adana masigi popi thaba gi kano se masigi center se golden crescent or ba Afghanistan da gi honga hoji golden triangle or ba hoji ki Laos Myanmar Thailand ship tor edna ko ship tor ba po se amuk khoi gi Myanmar gi ekhoi gi side hai tare Chin state Manipur somda ship tarokna masigi business achoba business ni dra ko not only somda Burma da puthoi ba opium natraga heroin adu natraga methamphetamine porokda natana achoba masi paisa gi business paisa tanba ya wa amal leibani na Manipur gi area ga ya sido su hoje ki hariba demand si meet tawna ba poppy cultivation tawre Okay. Tarokwa sida Oza mark this sorry. Oza na phajaba point na pan giba in ningsang ning musi. Hoji government of India na Manipur gi issue seriously laude masi seriously hotning da mali aduga akoi idnik masem rakta dama paga da khanaraga leibagi pot na da uba mali haba pum thamba kan sida ina laksaning wasi horpa kan da di Manipur gi horpa kan da Union Home Minister na parliament ba phongdo kipsi illegal immigrant gi issue ko ga drug gi issue sigam le na thokpa gi aduguma wafam di palamaga kona narrative sima hongi be poram laiki sigi hongi be sikari ni lo use Adu ni moi da hang tare da nam khoi da kari to kai da wi hong ino jana de keep for shifting the goal post hai tare ko adu ga ma khoi na khang i bodo correctly khang da wo ma tai hari ba kari gum ho ino du de aina di adu reply to buding ga moi hari ko ada ai khoi na ma khoi na serious oina log de hai ba ge conclusion tlai si di ma khoi to ri ba thabak tu no ut pani hari ba masai home minister no ni la me humui la me madu hokta dum kari hai ni BJP ki leaders na lai shol oi ba do na do ma Hare Krishna Hare Ram ai da we ba no ni humui la ko the problem solve to bra shi ba it should be concrete way action je kari to ga da ge ba so this is right time oi tri bra sin peace ki wari chana right time de already oi gre chai ong gi mamang do oi gre ba Mr Lalpal ada thabak to ga do mi sun to bi da le re ari ba government of India is indifferent oina legare sidai thoi ba se problem ni solve tawna bu gedang moi action law ga da law da leire ai koina ngasai gi law khongdra kapcha bana tan upai di leite hari ba ada ai koina ai khudam am pi ge ba ko sida sigumba conflict se ai harap kan taw ni Philippines zo elect tam da me ko Philippines sida southern Philippines sida Muslim singna leiba Mindanao oina island ama lei mokhoi su self determination gi movement se Philippines government gi matang da nongoi pai da na yang koina sai kun muk karim kun mari manga se lan tau le lak ne ri ba adam koi peace se kamai tong broker tau gi ge ba between the government of Philippines and the hariba guerrillas oriba marwai da Muslim ga to wai kana da Philippines gi southern Mindanao se Muslim oi ba
अरे नॉर्दर्न साइपर लेबा ते ते आइलैंड सिंग से नया मना कैथोलिक ngakta ni Christian ngakta ni hariba adan dharma gi line da makoi tunga na tage adana makoi fight torpne ba ekoi manipur gi siga hairap manarap tawbusu yai ekoi ge valley sina maitai oi ba adu gi hindu oi ba khrasu leiri kwa aduga mane hamde adu aina haining eba point di asiguma conflict ama sida you need a peace broker suppose Mizoram gi peace ko mai dong porake ba between the MNF and the government of India. Matam to the peace ki broker ekona something saying by Rajesh Pilot sigre ko mazu peace ki broker with my 1986 the hujiki se Mizoram gi accord se to na Mizoram gi lusin gi hariba. So we have to learn from the other examples ko Manipur gi se da ekona hujiki kuki ga maitai ga naga go warusu hariba party sing si marak se da ekona peace porake di peace process sama hogata ya we need a negotiator do kana hoiga dage asam de neutral oiba person oiba ya a broker oiba ya atopa hojiki aina sum hara par yengba Philippines gi se moi gi aham gi talks to matam da Kuala Lumpur da tawi hariba kaina da Philippines gi Kuala Lumpur sina neutral oiba from da suppose ko da mai hoji kuki ga maitai ga hoji wari saba taraga di Delhi da saro natraga Kolkata saro Guwahati saba ya idana adugi mong si tawgi mong si leitaba adam masida leiri se perception gi question ne riba ekoi gi atai ga khatang khera ba bana kuki gi oi su to riba mil noi pa riba armed group sing sina to sina bakoi da they are not fighting against the Indian army natra koi kana ga fight to rim no khang de riba but ekoi no ubada de bakoi si armed group sing se they are used against the Meiteis and possibly against the Nagas also other government of India gi miyeng sida di ekoi soktri mo khai di kai di haibi mong da moi maseng ga ta hanno sum haibi gi approach am su lei hariba aduna masi gi lei ma tam sida ekoi na kuki gi makoi gi demand su ekoi khana da ba de negotiating table ama lehen ta bani masida group khuding ma ki apam se table da purak ta bani masida sida pi ba ya da ba sida bhaya media ma taraga different stage of peace ki accord ko koi ge kano na hai bada hojiki IDP sing si mai lam da hanjin bai se adugi peace ki process ke da probably ahan bagi stage da yanaba amale raga di adu yanaba do laitana hojiki IDP sing Chorachandpur da Moria da kisu hanja banate hariba because they will feel insecure mado insecure oi bado lokthok da bagi da makta ekoina peace ki process da aham agreement ama second agreement third agreement stage by stage da udna admai ta no wari saraga ekoi panthung do yong na ho na ga da bani hariba